Reka nongere mbasuhuze mwebwe mwese aho muherereye. Imana y'amahoro umwami wacu Yesu Kristo abane namwe. Wewe wakoze subscribe uhabwa umugisha, kandi nawe utarayikora ndagira ngo ukandeho uno mwanya kugira ngo tujye tubana. Tugeze muri ka gace k'amakuru yarimo aravugwa hirya no hino. Tugiye kuzatubagezaho ibyavuzwe mu binyamakuru. Nta wundi mugiye kuzamubana ni Bobo, ni muri kumwe na Bobo. Kanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Tuguhaye ikaze ku Muvugizi TV Rwanda. Tugiye kubagezaho amakuru y'akari ku mutima kw'Abanyasudani y'Epfo, aho ingabo z'u Rwanda zagaruye amahoro. Umunsi umwe twasohotse hano ku ishuri dusanga bariya abantu abasirikare bari ku marembo batangira kudusuhuza. Twari twabumvise bavuga ngo amakuru ngo ni meza. Hanyuma tugiye mu rugo turabigana, turabasuhuza tuvuga ngo amakuru, baradusubiza ngo ni meza. Aya ni amagambo y'abana b'abakobwa batatu baganira ku rwibutso bafite ku rw'umunsi wa mbere babona ingabo z'u Rwanda mu gace k'iwabo ahitwa Kapuri, aho babubakiye ishuri rimwe mu meza bafite muri ako gace. Uyu munsi abo bana biga mu mwaka wa 8, baritegura gukora ikizamini cya leta. Babiri muri bo barashaka kwiga amasomo ya siyanse, undi umwe arashaka kuziga amasomo y'iyobokamana. Sara, Helene na Charity bose bariga mu mwaka wa 8. Bati uyu munsi tubona impinduka y'iminsi muri iki kigo. Uyu munsi ikigo kirimo ibiti, gifite isuku, indabo, amashuri yacu asa neza, turishimye n'abana bacu bazaza kwiga hano. Ishuri aba bana bigaho batangiye kubakwa muri Nzeri 2024, nyuma yaho abasirikare b'u Rwanda bari bariyunzeho, bari mu burinzi mu mezi make yarashize. Bakabona abanyeshuri bari kwigira munsi y'igiti. Bakoze ubuvugizi ku bayobozi babo, birangira imirimo yo kuryubaka yihutishijwe. Ritaha mu ntangiriro z'umwaka ukurikiyeho. Umusirikare w'u Rwanda ari mu bikorwa by'ubwubatsi ubwo RDF yatangiraga kubaka iri shuri muri Nzeri 2024. Uyu ni umwe mu musaruro w'ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo, ndetse ibyo zakoze muri iki gihugu bikoreka n'ahandi zageze mu myaka 20 ishize, kuva 2024 ubwo zatangiraga kwitabira ubutumwa bw'amahoro i Darfur. Ubu ni ishuri riri muri amwe ari mu nkengero za Juba meza, kandi aganwa cyane. Umuyobozi w'ababyeyi barireramo yabwiye Igihe ati ababyeyi bamenye ko umwaka utaha nibatandikisha abana babo hakiri kare nta mwanya bazabona. Umwaka ushize ryari rifite abanyeshuri 200. Uwo mubare wikubye inshuro zirenga 2, bagera kuri 540. Avuga ko ibyo bitari kubishoboka iyo ingabo z'u Rwanda zidatanga umusanzu wazo muri ibi bikorwa. U Rwanda nicyo gihugu gitanga ingabo nyinshi mu bikorwa bya Loni byo guhungabunga amahoro muri Sudani y'Epfo. Ubu gifite zirenga 2,500. Ni narwo rufite abapolisi benshi bari muri ubu butumwa kuko barenga 400. Sudani y'Epfo yabamenyemo intambara z'urudaca guhera mu myaka yo hambere, ubwo yashakaga kwiyomora kuri Sudani. Amateka agaragaza ko Sudani ubwayo kuva mu 1983 kugeza muri 2005 ari n'intambara yari ihanganishije igice kimwe cy'Abayisilamu n'ikindi cy'Abakristo.
hagati y'umwaka wa 2010 na 2011 habaye intambara yindi yaganishije ku bwigenge bwa Sudani y'Epfo, ari nabwo Salva Kiir yatowe akayobora iki gihugu cya 54 muri Afurika n'193 cyemewe na Loni. Ntabwo amahoro yahise aboneka kuko hagati y'umwaka wa 2013 na 2015 dutse intambara ikomeye, nyuma yaho Riek Machar wari visi perezida ashinzwe gushaka guhirika ubutegetsi bwa Salva Kiir, ubwumvikane buke bugatangira ubwo. Amasezerano y'amahoro yaje gusinwa hagati y'abo bagabo babiri, ariko bigeze 2016 nyuma y'ibyumweru 4 Riek Machar arahiye nka visi perezida. Imirwano yongeye kubura nanone hagati y'ingabo za guverinoma n'abasirikare bari bararyamye kuri Machar. Ibihumbi by'abaturage byarapfuye, Machar ahunga igihugu, Kiir agera Tabani Gen nka visi perezida mushya. Izo mvugo y'ibihe nayo yatangiye gusya itanzitse, bituma abaturage basonza, inzara iba nyinshi n'impfu ziriyongera. Icyo gihe kwiga ntibyari bikiri mu ngambi. Umuvugizi wungirije n'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Simeon Kabera yabwiye Igihe ko uko ibintu byari bimeze muri 2016 ubwo yabaga muri Sudani y'Epfo mu butumwa bw'amahoro bitari bimeze magingo aya. Yagize ati icyo gihe 2016 habayemo intambara irangiye, abaturage ubuzima bushya, bamwe bari mu buzima bw'impunzi ariko nyuma bagenda bagaruka. Uyu munsi nabonye hari abantu bagiye bagaruka, ibikorwa bigenda bigaruka mu mujyi, abaturage bakora imirimo isanzwe. Lieutenant Colonel Kabera avuga ko kuva 2014 ingabo z'u Rwanda zageze muri Sudani y'Epfo yakoze ibikorwa byinshi bikomeye bishingiye ku masezerano zifitanye na Loni mu butumwa bw'amahoro. Kurinda abaturage niyo nshingano ya mbere y'ingenzi, ni nayo yatuzanye dukora ibikorwa bitandukanye, harimo gukora irondo rituma abaturage bakomeza kuba batekanye. Tunagerageza gukora ibikorwa bitandukanye nk'ishuri ryubatswe n'ingabo z'u Rwanda. Usibye amashuri, ingabo z'u Rwanda binyuze mu muganda ziha abaturage bo muri Sudani y'Epfo zibafasha guteka, amavomo, ibikoresho bya siporo ku banyeshuri, iby'ishuri n'ibindi. Mu muganda ingabo z'igihugu zakoze kuri uyu wa mbere, zahaye abanyeshuri biga kuri iri shuri amakayi n'amakaramu, ndetse abakobwa bahabwa n'impapuro z'isuku arizo Kotex. Umuco w'iwacu mwiza w'isuku uturanga, turinda ibidukikije, dusukura aho dutuye, dusangiza n'abandi bana bari mu ishuri bari kwiga, natwe turi kumwe n'abaturage turi gukora isuku hanze aho twubatse n'ibindi, kuko no gufasha leta mu bikorwa by'iterambere. Umwarimu wigisha icyongereza muri iri shuri yasobanuye ko uyu munsi nk'abarezi bishimiye ko bafite ahantu heza ho kwigishiriza. Yigisha abana 60, abakobwa n'abahungu barangana. Yagize ati amasomo agenda neza, baratsinda, n'abana bafite ikinyabupfura. Turashimira ubufasha bw'Abanyarwanda batumye iki kigo kiba cyiza. Iyo tutababona ubufasha bwabo, twe nk'abaturage ntabwo dushobora kubaka izi nyubako. Ariko ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwaradufashije
bubaka iri shuri kandi baradufasha mu bikoresho by'abana bafasha abana babo kugira ngo bazatere imbere mu myaka iri imbere. Uyu mwarimu yavuze ko mbere batari bafite abanyeshuri n'abarimu, ariko ubu uwo mubare wariyongereye. Ati ubu dufite ibiti n'indabo hano mu kigo, ibintu byose bimeze neza, isuku nayo irahari, abana bazi isuku icyo ari cyo. Nk'uko mubibona harimo amafoto ingabo z'u Rwanda bateye irangi ku mashuri ya Kapuri mu kurushaho kubungabunga isuku yabo. Uko mubibona basabanye n'abaturage nka bumwe mu byo bubafasha kuzuza inshingano zabo. Bakoze umuganda nk'uko mubibona ku mafoto, batera ibiti, banasarura banasukura ibice bitandukanye biri mu ishuri. Mureka tubashimire mwebwe mwese mwari mukurikiye kano gace k'ibyaranze ibyavuzwe mu binyamakuru. Iyi ni inkuru twasomaga iturutse ku gihe.com ubwo baganiraga n'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda ndetse n'abaturage bo muri Sudani y'Epfo. Tubifurije amahoro y'Imana, mukomeze mukande subscribe, tubane umunsi ku munsi, mukomeze kugezwaho ibyavuzwe mu itangazamakuru ndetse n'ibindi. Turabakunda cyane. Yari njyewe Bobo.